3. Talafasa mo sio watching upele. Ole pole nei, ole auta no tuai. Inisio sawanga, wasawaina ai, tina, fanau, and myself fine. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight I would like to talk about the violence against women, children, and fafahine. Mua, o le tiutia po le matahafa yo ia tama. Tama, o oe, o le ulu o le aina. Ai ale tamine, ta lofa, ua ele kepa, yo tino, o wa anu, o iti, mo toto, awa e fatama yo! Tama, sina tama iminute. E fa amali ai lo manao. Ele mali e miana le. Ai abiala mai la mo oi. Ito tono o lo wainga. No, fa bele e kalisia. Ladies and gentlemen, please, fathers and gentlemen, stop the violence. Lua, Tina. Oe, ole pae ma le au. Oe, ole ola, ole aina. Ai wani, ua whaamua mua ia oe, lo walu le bingo. Oh, 69, bingo! A ua tasi atu tama, lua oe, ada ufa yako kama, up and down 69, 1, 2, 3, 4, get the woman on the floor, ala fa pea oe melodi de langi kere ropulande kai. No, our arm makama, arm for oe, ona ga aina ole mene an wai tama, su el fa fa fino lo tu suru wa sikuliki. Because, fa fa fine, from the bottom to the top, everything must go. Please, ladies, alofa, be patient. You have to stay put, stay at your family, look after your children. Sawaina, ofa fine. Tano fai, elo oto pose lilo yasone. Ile tulanga, wo ifa fine Samoa. Onisi wa loia, onisi wa adea. Maulu o matanga luenga. Company isamo nei. Onisi wa sui tusiata vali taalo mea fa pena. Ayana saimine. Oka. Oto. Ta ofiele na. Ola. Tusi lima. No fa sino mai. No fa longa lanu. Marcelo is giving us a pena. Please, ladies and gentlemen, stop the violence. Music. The room is outside. One hand in the air.
Ladies and gentlemen.